Sibingelele kubabukeli beDigida Film Production. Sambe sahamba saphinde sabuya kumkhulu. Sizoza ukuthi namhlanje usiphatheleni sawubona mkhulu. Yebo sanibona bhuti. Siphile mkhulu. Mkhulu uyazi ukuthi sihlezi siza la sizokuvakashela. Awutshele thina ke namhlanje ubaphatheleni abantu. Siyabingelela kakhulu enhlana sezantsi babukeli abasibukela njengamanje. Namhlanje kuningi sizokucacisa. Kodwa kakhulu into ebengifuna ukuyicacisa namhlanje. Abantu abahlala beyibuza nabahlala beyifuna even nakumina indaba yenyoka imali mkhulu. Ile nto engifuna ke sithi nje ukukhuluma ngayo kancane ngoba abantu bangihlupha ngalento bafuna inyoka imali bafuna amagundane emali so ngifisa ukuthi nje sithi uyicekisa kancane bese ke siyaqhubeka lo khulumayo ke uDr Ndwandwe Mthembu odume kakhulu ngomthembu olive lalisa bayamazi abantu abaningi yabo mkhulu awutshele thina mawuthi amagundane emali ofuna ukucacisa amagundane emali nale nyoka imali yini ehlukile o noma mhlambe wena ukuphethe lokho awucacisela abantu into engifuna uyicacisa mkhulu namhlanje ukuthi inyoka imali anginayo namagundane futhi imali anginawo ngokuqonda nangakwazi kwami into futhi engekho le into engiyaziyo ikhona inyoka ekunikeza amandla ukuthi uphumelele kodwa ayikho inyoka imali mkhulu inyoka imali into engekho ngoba mangakubuza nawe ukuthi lo nyoka isokuyithathe kulo mali alikho ibhenke elitholakala linemali ukuthi ayikho inyoka imali bafuthu ilokho nje ngifuna ukucacisa awekho futhi amagundane emali mhlambe ke bakhona abanawo kodwa mina ngokwazi kwami into engekho leyo ngoba imali iyasetshenzwa imali uyithola ngokuthi kube khona into oyenzayo ukuze ube nemali kuyazwakala so nje kakhulu into engifuna ukuyigcizelela la endabeni abantu bangihlupha kakhulu befuna inyoka yemali inyoka ikhona mkhulu yamandla ikhona futhi inyoka yokuthi iphumelele izinto oyenzayo kodwa ayikho inyoka eyongena lapha eminyango ephethe imali ayikho singabeka imali mkhulu tshela mina ke utshela abantu utshela ababukeli njengamanje ukuthi mawuthi ikhona inyoka yemali abantu ungabasiza ngayo leyo nto noma mhlambe khona ezinye izinto ezithile ezokwenza ukuthi mhlambe umuntu aphakama avuselekele umsebenzi thola ukuthi mhlambe umkhuphula umsebenzi awucacisele abantu mkhulu into omkhulu engingayibeka nengayiqinisekisa anginayo inyoka anginayo inyoka engingayinikeza umuntu kodwa mina into engiyaziyo nengineqiniso layo ukuthi umuntu osuke efuna ukukhuphuka ngokomsebenzi siyasebenzisana lapho umuntu osuke efuna amandla ngokwento akayenzayo siyasebenzisana lapho ngoba kunezindlela esiyisebenzisayo ezithinta isintu nezithinta umsebenzi kodwa inyoka imali emkhulu angeke ngilikhohlisiswe into engekho leyo okay mkhulu sikuzwa kahle mkhulu tshela abantu mkhulu ukuthi yini leyo iphethe wena oyigarantayo ukuthi umkhulu nayo and futhi iyamsebenzela nabantu abazosondela mkhulu yini lo iphethe mkhulu mina mkhulu kuningi enguphethe kuningi kakhulu enguphethe empeleni ukulashwa kwala ekhaya khehla lami kuya ngesimo sakho njengoba singabantu asifani njengoba singabantu simbethwe izinto ezingafani njengoba singabantu imsamo yethu ayifani khona umuntu odinga ukuthi akhulekiswe ukuze impilo yakhe iqaqeke khona umuntu osuke evalwe ngomuthi ukuthi impilo yakhe ingabe right khona umuntu odinga ukuthi umtshene iqiniso lomsamo wakubo ukuze impilo yakhe iqaqeke so bese ke kuya ke mkhulu ngokuya ngeinjula esiyisebenzisayo ezithinta izinto zokuphakama nezithinta izinto zamandla nezithinta izinto zokuthi uphile impilo le oyifunayo kungabi khona ukuswela kodwa ke konke lokho noma ngeke okokujula ngicacise kakhulu la efonini ngoba abantu kuningi abakwenzayo okuhlukene nokungafani sibaningi futhi senza izinto ezingafani kodwa nje ikhona mkhulu into efike uyinikezwe la ekhaya bese iyakuphilisa sukanini madoda mkhulu Ndwandwe Mthembu uyayibeka mkhulu Ndwandwe Mthembu awutshela abantu utholakala kanjani bakuthola kanjani bayabhuka abantu noma baqhamuka bezoyizela tshela abantu mkhulu ngokomsebenzi la ekhaya mkhulu
asekho ehlathini and asasebenzi phansi kwezihlahla ukuthi mhlambe sisebenza umuntu ofikile, cha asisebenzi umuntu ofikile emkhulu ekhaya. Umsebenzi la ekhaya uyahlelwa, uyabhuka uma uzobona nathi la ekhaya, unikezwe isikhathi ngoba ekugcineni yonke inkinga umuntu kufana ukuthi ixazululeke. Akekho futhi umuntu okufana aphumele ekhaya engagculisekile noma enganelisekile. Akekho futhi umuntu okufana afika ekhaya ajike angasibonanga. Ingakho kubalekile ukubhuka, wazi ukuthi vele mawuza la isikhathi sakho sikhona uzofike usithole. Bese ke umuntu uyakwazi ukuthi ukusizakala. Sitholakala eVilalisa ke khehla nakuzona zonke indawo la esisuke sidingakala khona, kodwa nje ngokuhlala space la eVilalisa endaweni esitholakala kuyona. Inamba esitholakala kuzona la ekhaya inamba ethi 071 3777 978 nenamba ethi 063 416 9989. Izona namba lezo ofuna kuzona noma uxhumana nathi ku WhatsApp bese ke uyamthola uDr. Ndwandwe Mthembu. Awu sibonga Dr. Ndwandwe Mthembu. Ubuka le video uyasubscribe, uyashare. Into nje ibalekile bafowethu, ayikho inyoka yemali. Awekho amagundwane emali. Igundwane mkhulu alizwane nephepha, igundwane liyayedla inyama, igundwane angazi igundwane lingalethi imali kuwe lingabe liyithathaphi. Liyikhipha kuphi ngoba igundwane iphepha liyalidla. Inyoka ayinazi izandla, makuthi ifika kwena izokuphalazela imali, iphalaza ithathaphi. Kodwa khona ngiyagaranta ukuthi khona inyoka yamandla ukuthi ube nemali. Kodwa ayikho inyoka ekulethela imali direct endlini izokufunza imali kanje. Amanga lawo mkhulu. Amanga lawo mkhulu. So izinto kanje ekhehla kufanele ukuthi ngelinye ilanga siyikhulume ngoba isizwe siyaduka and umsebenzi lo wethu wokulapha uyafa ufela kubantu abangamaqili nabangamaqola ngokudlala ngabantu. Ayikho inyoka yamali imali mkhulu. Ikhona inyoka yamandla, ikhona inyoka yokuphakama, ikhona inyoka yokwenza into zakho zokuthi unebhizinisi umelaphi unani, kodwa ayikho inyoka yokulethela imali ngomlomo. Ngiyabonga. Sibonga mkhulu. Amen.